Gilit thingnai channel lo thlirin tu te chi bai ule I comment pe lo po in like elo pek zeu khan gilit thingnai channel hi apui ve ni ti khamelo hriat sakula tun tum chu hepatitis B le C chanchin te achung chang te le a in ven na le a en kol na te ani na te han soila enge ani yin tanila hepatitis kan ti chuan hemi thin thalo thin vung kan ti hin ya hei asiam phe tam tak oma chung jinga pakhat chu hemi zu hi ni a he ba ka na da ri khrang tan asiam the ya chung jinga chuan na ni jinga ate ber virus kan ti hi ya then khathian thina khoi du poka chung chu hepatitis virus an ti a rang oma hepatitis virus a hian hemi A te B C D E F le G yang te mu chhuat to ni a A E F le G hi chu hemi a ben von a chronic kan ti hi au ngai lawa hepatitis D kan ti hi hemi hepatitis B ve ya chau aum thei boka untu ma chonin adangi chu pui mo lo wangin hepatitis B le C hi chungchang hi kan soi beranga khowela hianin emi hepatitis B le C ve hian tam to maya Mizoram nge po hianin inrin ain nan tam karing hemi khovel mi khring makta duai zathum somnga zetin anvei nia chhut ani a India kan ram hi atam lama chuanin alai hol vel kan ni a mi khring zong ata za a panga vel hian vei anga chhut ani a chu hepatitis B hepatitis C hi hemi India ram mi khring zong za a 1 to 2% vel in vei nia hriat ani a Mizoram po hian rin ain antam angrek ani ain kai chon dan hei tam tak chuan kan theto mai thei a soi leila thisen thiang dim lo dona tangin hepatitis B le C kai theya hemi drugs din a man ruwa riau in trauma tangten na kai theya in chiu thiang dim lo man te tatu hemi te beng beta thiang dim lo in man trom yanga tangten na kai theya hemi toothbrush le in me na razor tiang chi tang te pon kai man trom tang te pon kai theya hemi thisen don blood transfusion tang te pon kai theya e ba ka kal ti fai na te mayang dialysis ti tangin akai thei boka en dam do ina thok na se doctor ten inti pal thil thuin an lo kai pal thei yuan mi che di patna man tangin hepatitis B ka hi ol sam zo ka C hi kai har do zo ka in chu tiang bokin nu naw pa ya hepatitis B nu ina naw pa ya hepatitis B kai chon hi a ola C a hian har do boka tin chungkwa hetia chen ho hianin an B le C ve lo om khanin chungkwa member dang te khan ve thena chance kha asang bing boka tin tam tak hi enge a chan khoi tanga kai ngen ni hriat lo te po hi a om ve bokani taksa an tin nge na athok hepatitis B mo C mo hi enge taksa a hianin a thok rum lawa tu tianga han thi pui thut ang chi te po thok lem lawa tam tak hi tam be hi chuan in social na pon nei lawa an ve mo an kai mo ti po anin hello tang pui e thin alan chotan pakhat chu mit liam hi ni a hei po hi anna zong in an nei chuang lawa chuan hemi za a pakhat vel ai tlem hianin hemi nata la om khop thin lian hemi mit liam kan ti hi an nei mai zo ka chuan a ben von kan ti a hemi chronic carrier an ti boka sap tong chuanin hei hi nau sen la ya mi an kai chuanin enge somkwa 90% kha an ben von a chuan puitlin nuwa kai an om ni chuanin a kai zinga 10% vel lek khan a ben von an ni thina in a bak zong chu an dam ti la ni chu in a hrek ta po taksa tengin a bo thei om zia chu nau sen la ya kai chuanin dam na chance kha 10% ani a puitlin nuwa ro chuanin hemi dam na chance kha 90% ani chu hemi thisen da mu tan tira tanga tharuk hemi nu po a hrikala om reng chuanin hemi tharuk
chunga adam lo chuan a re lo chuan ka kha a ben von chronic kan ti hi ni hepatitis C ero hi chu avei zong 80% hi an ben vona abak 20% vel chu andam le ani chuan a ben von zinga tlem te chau in tlem te in hemi thin that lo na ben von hemi thin chia tiang kha an neya in a tam zok chuan in social nan nei lawa an taksa chau ngoi da te po a ma chu ne deuh maya tin hemi then khat chu rei tak an vei nu som hi nu ate mo chuanin thin song kan ti mai cirrhosis of liver te le thin cancer te po kha mitlem te in an nei ve the ani a in ven dan ai kai chodan tang khan in ven dan po kan thevek in rin oma hemi drugs in chiu chi te le mesian patna laka filim te po poimo a in chiu na te riau te tatu le beng ver na te thiang hlim chau man tom lo tur ani hepatitis B vaccine na chona to a ei hla lova la ka poimo khop maya in nau piang lim jong te pon la theise poimo khop mai puitling ai ro chuanin kan zawai la kher hi apoi nga kher lo mai thei a mi dam do ilan ha thok kaina chance nei te le drug sa in chiu thin te le 6 months sual chi ngan ti mai tiang sex lama filim lo te heng te hian in la se poimo a in chung ko a hepatitis B tiang vei emo C mo tian om chuanin vaccine hepatitis B vaccine la kha apoimo khop na ni hepatitis C chu a vaccine lo om lova chuanin hemi ai ka chon thelo na ten soila khule a chan chu mizo te hian thil na da kan soi hianin kan in soi thaya kan hlaw le lo tuk thina ni chu wangin hetenga tang te hianin hepatitis B le C hi ai kai chon thelo thi hrela ama sa in mi khule ha chiao tangin in fo te in chabai te in ko te chuan en le in na naman nuwa arpan ruwa fian in man trom ta kai tho theilawa chuanin ele in ta kai theilo chuan nu hu ta tui ta na kai theilawa in ruang kwil le bodu ka ta na kai theilo tur ba ka chuanin hepatitis B ven an lo thi chuanin an ruang te po kan kil ngam lo thin tu na ero chuanin tiang khani to lawa mi bodu ka ta na kai theilo ti kha kan trevek to ome in chung kwa ni cha danga soi tong khanin chung kwa hepatitis B ven om chuanin an chem pui ta khanin lak ve nge kha pui mo khop mai tisen kai theina ang chi toothbrush te razor te tatu ti na te beng ver na te le nail cutter te hi man tom pui lo pui mo khop mai chuan pem le pan kan ne in enget en kol la tuam thata pui mo a tisen chuwa tang khan mi dangin an lo kai ve the ni drugs ti thin tan chon in sima pui mo a chuan kan thin kan duat a pui mo a zu in lo a pui mo a chuan mei zia zu tam lu ta po pui mo a dam doi ta po thin khoi thei tam tak a oma enga theng te po hi doctor cho lo chuanin ei lo turani chuan hetiang kan ve ni chuan tisen pek lo turani chuan hepatitis B ve te hianin B kha an kai le theya apanian an kai kop thei ni chuwangin apania kai kop lo nanin hepatitis C ve chuanin B vaccine kha la ka pui mo ni chuanin doctor he dak an tirin do soi lo tu kanina dik tak soi mai ka tha ani chuanin a inkol dam doi ta po om to a masale to em a positive na zong hianin an ma mo han chuang lo ti kha thia tur ania an chuni cheta kan soi ang khanin taksa hianin tam tak tam zok chu alang chuak lova emi nun phung hrisel da kan nun a poimo em a zu mezial le processed food ang chi te in su a poimo a thele tha ei tam te tui in tam te in soi te po poimo a in vitamin D le hepatitis B ti hi in kung kaina ne hriat ani a mi tlak cham ne hi chuan chuan vitamin D tlak cham lo nan in ven a poimo chuan vitamin D chung chang chu video po ka suan to a to en theyanga chuan avete tan hemi thisena virus viral lot yang sangu tuk ti hiam nan
ti tlem nan le pai chuan nan khan resveratrol an tia emi hi compound hi a tha a hei hi resveratrol hi grape te berries an tia te hian tama sunlui berries pakhat chu ni ti kan hrianga e ba ka apple te theite te badam ate pon aum tha a badam a hian hemi a corsen hi pai kan chinga a corsen a hian tak hian a chakna kha a om bokani chuan thaya chia chuanin ama sain heng te hian ti dam don ti na ani lova a thik te kan ti hlum vek anga an damang ti na chu ni lo ma sela taksai na khika pai chua te kham pui the do na thin te po khan veng don ani ama sabera chuan kalmek hei hi thlai tang siam ani a in echinacea te po eng ba ka solanum indicum te in haritaki an ti a scientific name chu Terminalia cebula an ti a heng te po e tha a in mizoin kan hriat lar tak a changkom te po hi tha a eng ba ka punarvata an ti a scientific name chu Boerhaavia diffusa an ti a ka kan soite po kha ni hemi atidam ma theya taksa tanga virus pai chu te po kha pui theya ka te ka chu then khat te kha chu on mizoram a om kherlo ma sela online tang te pon acha theini ani khang kha hepatitis B le C chungchang kan soi thei chu ni te se